Үссүсыл аннара түгер тыһынча 706 сыллаха Петр I ырахтағы ыяғынан Москва коракка аптекарский огород арылан үлетін сақалабыта. Манна арас әмтақ үнәлері үннерен жану әмтерге тоғаналлары. Дендрари артутугар турар бу титмаһы намахха капсенеринен үссүсыл аңара түгер Петр I бәтинин элитинен алардыбыт. Он тахсыз үйе бетәһигер күйістәх әтіңе тейті чағалға нұқсыбыт. Ол ехін масса барыя әрия бүрüе барбыттар. Аптекарский огород билигин Ломоносов атынан Москватағы үртік үйеріх кыхатын ихинен үлелер ботанический сад болар. Манна студентларға анан лекциялар, экскурсиялар, арас тәрәһиннәр ытыллалар. Аны тәңе сылын айы кыраттан улахынныгар тие жон сәргәсі білән интерегерген сылжыр сірі болар. Тропической, суккулентной, әлбәх арас үнәйлердәх, алус кәрәк кәстүләх, оранжереялар баллар. Манна кактус вонна суккулент әлбәх көріңе бары киһинни сәхтәрер. Самый үртік кактус Корнегия гигантская. Уһуна сүрбе 5 метрга тиер. Андай тука опсая тыһынчаттан тахса кактус көріңе ағыллар. Хамсыр харамай выставкатыгар крахебый үрмечелери, тропической оуйдары, хамурдостары, онна стрекозалары көрөк хөсөп. Уғын тымны кыммыт кәнеттен, манна алуньо итін сақалан сәтті тыынча кәріне. Тюльпан, нарцисс, юргуғын, ландыр себеккелер тылалар.
Тал сааһынан барыгытыгар әһәрдэ, көсөөххэ диэри.